Ja moram da kažem da mi je strašno žao što apsolutno nikakve nije interakcije bilo između njega, njegove pjesme i naravno nas. Svih nas. Dakle, svih nas. Apsolutno ne znam da li imam ikakav komentar. Dovoljno što sam rekla da apsolutno nikakve interakcije nije. To dovoljno govori. Hvala mnogo, profesorice. Došlo je ono vrijeme kada će naši članovi žirija da saberu utiske, sve ono što su čuli i vidjeli večeras i da saznamo jako brzo ko su to takmičari 6. sezone Showa Zvijezda, možeš biti ti. Dakle, za neke smo već saznali u ovoj emisiji, a neke ćemo objaviti tek za nekoliko minuta. Zbog toga ostanite sa nama i nipošto ne mijenjajte kanal. Zvijezda možeš biti. Zvijezda možeš biti. Radimo. Ajde, profesore, hajmo, profesore. Slobodno nastavite, profesorice. Ajde, Ja odjavljuj. naprosto obožavam vaš glas. Božanstven je. Profesore, i vaše ruke su onako Vidiš kako mjestim. ljepše nego moje, jer Vidiš kako lijep mjestim, čovječe, svojim rukama. stvaraju mnogo ljepše tonove, a za hljeb ne znam, to zna vaša supruga. Ono što je najvažnije, Ne znam, i ona što je najgore. večeras smo došli do trenutka kada ćemo objaviti ko su takmičari 6. sezone Showa Zvijezda može biti ti, naravno prema odluci žirija. I to iz ove emisije. Svi oni koji nisu prošli odabirom žirija dalje, mogu proći dalje putem televotinga. Dakle, vi možete glasati za njih, poštovani gledatelji, i dovesti ih u top 36 da ostvari onako svoje snove. Evo ko su oni koji su prošli večeras. Dženita Zekić. Ja nisam kriv, nikome dužan sve dok sam živ. Pred Bogom priznaću sve, ne bojim se. Indira Ibrahimpašić. Ja te pjesmom zovem, želja tvoga milovanja, sliku tvoju ljubim svakog dana. Čestitamo svim takmičarima. Zaista je zadovoljstvo vidjeti da će ovo biti jedna vrlo uzbudljiva i atraktivna sezona, barem prema onome što vidimo svake emisije. Šaroliko, interesantno, bit će veselo od konca septembra pa sve nadalje do maja, kada će se desiti onako naše veliko finale. Sutra smo ponovno sa vama u 21 sat. Zajedno sa našim članovima žirija. Hvala, dragi moji, za večeras. Onako dobro se pripremite i za sutra. Vjerujem da ćemo uživati, a ono što mi je najvažnije jeste da to budu dobre interpretacije. Poštovani gledatelji, i vama hvala. Vidimo se sutra, baš kao što rekoh, od 21. Ovu priču ne